Nonsiano anopade fiduamu ha de abo ewo SOMPA 106.5 FM ahene me boso mene de etoso nsia yawoda nanso nya de ayedi yawo na mom ene pa woye mu no na ya som no SOMPA kwaso ewo kwase ebomu ya yensa ntrofo aboa no amasamufo asem anopai edi aso nyina tie na aniwa nso edi ne hwe efiri SOMPA nkran 106.5 FM Green Hill Street no ebu no mu ape ne se esie ewa asantima mu 93.1 ehwe adabraka babi asompa TV tua no headquarters wo na yiko 100.9 so ede ma asantima kro na 101.1 SOMPA takwa babi anhweyim ehwa na won mutie takrade SOMPA 103.3 wonu ma wodo ma ne na afa nyina no eyebono mamua 101.3 FM SOMPA manim afe 98.9 na hinkuru sunwane SOMPA krona ena 90.7 SOMPA nkransa Bono East ene nafa 106.1 FM SOMPA techimai de no eho na brother Philip ne dom ni nyina wonomo ena 106.1 enu ya Kingdom Mankesim Adamfopa Radio wanonso fabi www.sompaonline.com ensemi nyina yeru atabu atemprence wachechira koto obetimi akokenkan bi na wonya bi nso ahwe woni so SOMPA 106.5 FM Accra Facebook or YouTube ya SOMPA FM live anopensem no de abati bi ne se Omampeni Mahama edi atuja se wombashe na 800 inmates capacity home remand prison biaya omanfo yede womo ekotwira ban kokumu ansa womu die no wombeshe apejemu wo kasa asem no na pomuden so afo nso kasa kira dokotafo se resafo be yedwuma ye kasei osofo ya wo shensa sesu ebu na ketem akopiemu ewo Brazil maino emu dwumadi eda ho no montia wode nani akire ho ne de ho amane bobra ene afakuya ho a wonka no ho esanse akuyafo a wo mo apoyamantamu afran plains titru won ma edomako wo mu su Doma Central Mrasebejeni ede atuja se efri aboabo ekosi pemu akwan ya atete apansam no wobehye na womadi hujuma ansa na afempinu ene aduru no wotwe abato ne duru so de ntia NPP 2024 wo mo lusu ye no ehon krata ne nyina ne de wo mo aboneboa General Secretary Saka ye de honsam oba na yewia yedo ebeko amanone arehusem bi abetodwa ewo Louisville ya ehonom nso no yesi plane crash bi akoso manipa dodo no a ena ato nanom ewo ensiedo ene ohwa ya afi atwere nchem akenkanfo e triple man ejapi APAM DADAA anopa miniminu yaba Adwoa Asare Abusia afei yanjibre kasiebono enchiremu ankasa enie Omampanyi His Excellency John Dramani Mahama de atuja se eka enhyehya wodo ya naban ede egu akwan mu se de beya wombetimi apeja eneduafie wo mudwumedi ahodo mu enti 800 inmate capacity remand prison eho project ya emebi wo mhyase ewo nsewam no naban ebehye de niem egu akwan se de beya wombetimi awie sa adwumadie no wo se afempinu ene edunsia 2016 wabra na NDC aban no ewo abenwa so no en wo mo edisa project no ehyase nanso wo mo efri abano so ya wo mantimi ani nkunimu a MPP fo ba yi sa project no wo magyae e de ato ho no a wo manko ho kora ena aka enwuram enti wo se sesie ya wo mo wo akonwa isu de wo besan ahye na sa project no a wo mo hyase 2016 no wo matimi awie na aboa amaneduafie wo mudwumadie nso atimi akonkan sanse prison ho de se ebia ya wo madwene se wo mo nya de yetene ne de da ne da dodo no abekoso aba na wo mbeba no manya babia da na ne matimi akonkan agi se wo mu wie sa project no de nsem we nyina etudwa wabra enra wokopie mu ewo Savannah mantem num se Damongo Camp Prison wo mo ekepa ho entoma
Our administration's prison reform agenda rests on a fundamental belief that no Ghanaian should be stripped of their humanity even when they are in prison. We are therefore implementing far-reaching reforms which include, amongst others, expanding the use of alternative sentencing for minor and non-violent offences, reviewing bail conditions to avoid undue hardship, especially for the poor, introducing a parole system to reward good behavior and accelerate reintegration, completing the 800 inmate capacity remand prison at Nsawam, initiated by my previous administration in 2016, which has been left abandoned, developing modern correctional centers for men, women, and juveniles. We're enhancing the conditions of service for our prison officers, modernizing prison infrastructure, and expanding rehabilitation programs connected to sustainable livelihood and employment after release. And what she and woman penny editu just say ye bedi obi bekwa akoda na duafie ho na nipa no ebekwa akotena ho ebi amfie bebre no wonfo na brabo nye bibia de enya de se na aban wo mo ani gye ho enu nti en wo mo hwe anim se wo mbepagya ne mamu na ne akua yoyi se portrio se atosode eho adwuma ne nyina wo mbepagya mu na kese mu se de be ya wo kɔ ho no ma wo mbetimi de wo mo aye adwuma na emfasode etimi abaso. This initiative will not only generate income to sustain the service, but will also equip inmates with the practical skills for life after their release. In agriculture, the prison service is being supported to engage in large-scale farming, including poultry and vegetable production. The government is providing fertilizer and mechanized equipment to improve productivity over the next 3 years. And so the prison service is going to receive agricultural tractors and implements so that they can activate their prison camps. Ene ya yekoti esesi eye omampeni His Excellency John Dramani Mahama. Sompa kase boyfriend dey abusua na nakwayo Jesse Company Limited akoba Jesse sempre mo wona ne dia Empire Homeopathic Clinic wokutamu den sompa kunafo ene ayisi achede no afidie nso baso yankura bata hodo nyina fa ho hye mu bi na emunhyira nyame wontomfa nguso na bra mampeni wo kasa efa prisa hono na yewura kwabena mente aka no wono a wohwe apomuden so wo mayimu na wono nso kasa de kire adokotafo ya wonom ehwe se yapomuden ene wo mo dadwene ene wo che se enni che adokotafo no nso wo mo be ya reshafo entu wo ho a ode onkrata abo wo nchemu nka wo courage uduru ha say no today you are going to Nkransa Health Center na wo ko ho sade be ya apomuden mu no ebetimi abalance asa dodo na adwene eyankran kumase enkran kumase enti ebasa wono ma wo akutankote ne akire ho nyina no wo mo nso ebre papa ewo apomuden mu. I come from the village. I come from Jaboso. I sit here as a health minister. The whole of Jaboso district, we have only one medical doctor. And then you are put there as a health minister. Then you get the opportunity to post medical doctors, and you still put all of them in the cities. What will be your response to those in the countryside? Those who work for this economy, the cocoa farmers, what will be your explanations to them? And so with the greatest of respect, we are pleading with you. Accra and Kumasi is choked. And from this, consultations are ongoing. We will do redistribution of medical doctors in this country. It's a very tough decision, but please, if you have any opinion or any suggestion, it's welcome. But let's reset the system. Let's all be part of the resetting agenda. Eno so afo a wo hwe ya pomoden ho nsanso dwaboso mra se bedwane yewura kwabena minta aka no ene wo chese dwaboso potem ho nyina no medical doctor ba ko kanokuru enti eba ne se ya na ma pomoden no eye den pa na wonya boso na wono mu awiewie na wotifia wo mo so ani abrebo sunje tiresa aba ma wo mo nyuma ne se we de asase na wo mo so de nyanwam Yetwa kasiebono eso na ye kasei soofo ya wo hye ensase eni emu ne paso wonukro ya na ehye kire se wo soofo a wo hye ye mpotem afei abefo nimde eni abodie mu nyansape eso Emmanuel Amakofibua lembelem mrahye bedwani eno no wakopie mu e wo Brazil manu emu a ye 30th conference ya ekoso parties to the United Nations Framework Convention ehu dwumadie ya wo mo ede hyehye so
ewo Brazil man no mu no wakopie mu ewase na enye wono nko a amamman ahodo wo mu mpanifo ne akandifo edi wo anim civil society nyumakuo ahodo ene wo mu ka bie wo mu ewo awiem nsakyeraye ensem ho wo mu nyina ene kwakopie mu ewo dwumadie na se no makoto ato adwene esi ginaye afhwe nhyehyeye betimi aboa na ewiem nsakyeraye ensem so etimi akonkan sanse na nsem wo mhwe se de yekoso ewo wiase no a edu bra esese ensuo tokura na ewi abo edu bra esese ewi abo na ensuo to enam so ma niema dodo no a ena adane ewo edwumadie ahodo emu na ama kofibu a Emmanuel Nonyamfo wo kwakosi mampani John Dramani Mahama anemu ewo dwumadie no ase a enne ya woi ene ye hye enim se wo mu be free program no ase na wo hye enim se ochina enso wo mbe toatoa nioma na wo mu wi a opanyini no asa bepie mu na enkomo a wo makwakodi no wode ehunimde so aba beboa ama oman Ghana ye dwumadie atimi akọ enkan enti wo hye enkrata ya efri asoye hono eba ye pakwesi shando ya wono ye penyina wo trotro anasa kasamafo ma soafo no ena nensa ehyase a wode ne akire ede eba yenso ye de bi ama yetiefo afe yenwura amanyo semu na yewura wosonkokroko amanyoko wono maboboa no trotro a otua wona no yewura Justin Kodua Frempong na wonne se enyade a wono betwa botomunam bibia wosa amansan hunu anasa sonoma na emutimamufo ye Ganafo ehunu efa de nam supporting a wo mudi ncho ewo emfempim na edunu na aba yeto ye no mu afi wono mo nhyehyeye ahodo a wayo edi siesie won ho so de beye na tumi no won beje ewo mfempim na edunu enwotwa bato a ye beto no mu eno ne nsantwerofo hye no ora Justin Kodua Frempong ekire se executive committee no wono maye wo mo hwehwemu nyina awie yewra ma konkwe na yi no wono ma hwehwem ni nyina awie na wo mo wie so kura MPP election review committee wono mo so kura ahwehwem na wo mo hu ni nyina bona boa e de aba beto nanim na wo mo de to nanim no wo de to sompa so ye ni musei nim say yakoto aba December 7th 2024 said about to no koye no anya ye nyina ye de nanso so nipa bia no onoma hwegu na ye wadwen so be hyehyeniye na o hyehyeniye a enkunidi eba wakwem enti MPP eto aba anya ye no part no etiabedeko bia the former elections review committee era Professor Mike Ironkwe and Nedano apa omo yo madwuma nyina awie ye no omo de omo no disem eno omo hu nyina na beto party pinifo anim ama party pinifo som e ka se e betu anamo emo anamonto na no ama na ma bebri akoso o ye party nim ebi ni se nanka oba efi Fourth Republic ya e bia na eto aba ye to free police station asane akoso akoto presidential nanso so enam se party na nya bre se ye no ma hwegu ntie se hye no mantem nti afi ye to ya ba da se beto ya ba e bedi kan ayi presidential candidate e kan wonna ya chọchọfọ de ma wosonkokroko amanyoko no ora Justin Kodua Frempong wono ne kasa yeyi yetu akasiebo no so ewo ensemfoforo emu na ononyamfo John Kwame Edujak eye mrasebedwani ya wogina mu edemo omanfo wodoma central abato mpeswa so wode atudwa se wariata so pa akwan ahodo ye wodoma aboabo ya kosi pemu besenfa gonokromu ne empotem ho nyina na akwan no enye atetia pansam kura na afimpinu eni aduonu na bato no ansa ne yebekọ no wo hye wo manfo no bose wo moto aba edema no wo be hye no wadi hu dwuma se de be yakoni aba hu nsem so betimi akonkan pampa wo manfo so to aba edema NDC aban no nti wo mo abai de wo se wo be hye edi hu dwuma se de be ya empotem ho nso no wo mo akoni aba hu nsem ebetimi agina ye na wo se de nneoma si fe kondo wo manfo nani abre enti ekwan no wo manya wanhwe a 2028 na bekọ edi NDC for substation which is on the table. It's on the table. I haven't started the full swing of it because Makase, my major issue now is my Abuabo and Pamu roads. And then step by step, my team and EC said maybe DVL. I made sure it is done. Now me call routes, Abuabo no, who say no see at TNSF. Then the next point is that make a substation because I never said Domas, but you're in a dream. Your substation in here. Okay, you need Kazapia or Rekum. Anytime I be busy, no. Nakacho so
Jebu na ye substation with Doma Central ha. It will comprise the Doma East, Doma West. There no a mine on its own. Until I will take that one at a point. I mean, status me ye hold my giddy and network issues. In fact, before year election, I thought say it wouldn't be difficult for network the operators to come up with these things. But man 91, but it's a bit complicated. Enwachi enwopanyini editu just say ade ba kwa na ha omanfo ewo Doma Central honom eye enyina monkane ho nsem na enhyeda enyina ye enti wo hyebo se wo ba VRA anye bi kura wo substation ne ba kono ye beba bebo ho sese ewo Doma Central ho na etimi aboa na wo se ewo mu se project na wo mo nhya ase de enso niema nyina gu akwan mu ya wo matoto ni ya ye hwe anim se enche kura wombeshe na sa adwumadie no wo mo atu ho anamu. Ubisa say, what is the teething problem in Doma in terms of infrastructure or road infrastructure? That would be the first mentioning. Now, Ubisa says different area. Because that was the issue prior to the 2024 election, even 2020 elections and beyond. And you know, timelines, but media say a lifeline in Doma Central constituency. That's my lifeline because I believe say I'm doing a lot of things underground which will erupt soon. But the point is this: say me ye be bia with my mom na abuabo kwan any perm I'll be punished, and I don't want to face that punishment. Because I mean say this is the cause of the punishment. Why not finishing it? Now, many road minister interaction. I'm very positive we will do it. Ene ya ekoti esesie yi eye Doma Central mrashe bedweni onunyanfo John Kwame Edujak. Na empenense mirikabo wo ya na wota nyane daboa enura ewo mobro wa asem so bra ma me akosu agwa abo agye ase no abamu a Jeremiah Simpson wono na wotena apaso na wo mudi nkomo efa dwumadie bi a wokoyo ye bra wokọ na national service wa Afran Plains di okokọ fam ne ohunu ye ntia nyame kan na koma ma wokokọ ye de wo bia edi ho dance say cleanliness is next to godliness de ni nyame ni eben na sa abra na wotepono so no wo kasa no na Afran Plains akuafo ewo ho a wo mo domako nso wo mo se gi yansam na jariti ho a wo ka ni nyina mayen aban we de wada ama kanchira atofo wo momra yensra ba mu makoni ya do abuso wonu ma ebe ba kura no ba wo de wonan ne di ano adama atofo mra ebe pia dia to na problems e to you say one aside say ye pay bias no yes so here moa wo irrigation machines also Afran Plains in so rain patterns na moa and say yes na me adu so twa ho hia ko we we so that have be insase na mo no so e so no and yeah this the aim say government ni companies are dealing with company so warehouse because na ometimi aba be create wo ha maya na on top pepper from the farmers in the same street so that betimi am my farms in the grade na yenya irrigation machines so betimi ama yen train so ansa na your farms hwe akuafo edomako awa Afran Plains wo musu eno no abusua 2074 no ya nonom bi eye dura ebistu miu no ma utimi nya ahoden yare bia ntimi mmenwo tete hodudu no na abefo kwan so wono mayo na ne din de saa na nadwuma ye wo nipadua no nso no ebo ama enkwa eye de ya didio na enura just kenke no abusua se oka dokono eto so a jai efiri nnede kro kotufiri josofo ho na wo mo dokono na ye original emu edu na tin kama dokono a utimi de dimako obetimi adi ni saa na obetimi aposa nso kura ese kire ni mukura obedi frem josofo dokono na anigi sam na se enkwanso na wo mo de no aye Jos Jesus SOMPA na we ya make no wo dome commercial bank na chipe 025 60 68 832 frano pay na wo mun deliver maw na fe
fa kokoton di womfa so anopai 21st clinic wo ka ho ensama etwagoi wo ginamu dendenden na eba wa kwan mu na no wo mo ye de ni ho na wo mo guso anso a wo mo yo adeche wone sompa nyina e ka bom yankura bata hodo ni nyina se yibi fama janka fama yisia fama kunani no de ni kunu ni ho aburo nyei wo be ma ne ntema no fira ne ntema de ne hwefo no a na nka obeboa no ama watimi asankwan buro nyei no ma wontimi ntafere ne nsa se ye mo anwa asichire adododie bia a wode che yeyie wa ankasa kura wafirade gomete ahodo no obetimi de bia ba beche saa na mo nso ma adwuma so enti obetimi amomo 059 85 59 802 059 85 59 802 Terawa Media nidi ebeba anase Brezet Foster eba na sa enhira no woye mu fafafo anopai wone employ homeopathic clinic na KJC Company Limited wo mu ne kuta yemu a yede kase ne brewo ye danye ho ani tete ne yaba na fe yaba bewi Ewra me pacho bra na me hwa de wo bag yi bra aden enen so biem eh tam heba me hye ya me ka se yi ba kun ani wayi me yensen bra sanya tam heba me hya esi agye me ni me fiefo enya de abaako ebeso yen we de udi se ofa ni nyina time heba me hya me ka se me di wa dance ya heaven ene de mekwa akopie enti se malaria we draw ne time heba me hya enye enunku o de nanum ato a wontimi anidie no time heba me hya duro no ene ye ma o oba a wafa afuro de o ma akwada nofo ene akwada woni mfie dumienu entimi num aduro yi bi se obeto aduro yi bi anoma hwe se wakọ hospital anase lab am ye hu se wo atridie malaria yi bi ansa se o petam heba mesha enuro dudu atu a fo ani kire KNG Herbal Center ewo Emrom Abidjan House ana ba akoso wo atonsu Monaco Junction eno echi obenya bi atowo over the counter medicine sellers ene herbal shop dodo na emu Fre 0244 417669 kayo set time no TIME time herbal mixture afi malaria fever bi adani ziba ewo mu no betu akọ FDA agi adwadie nkratoa yi atu point homeopathy clinic Ghana ha di obi anim sesa ye prostate na ba bi omutibe ye screening ema hu ni ye etu ase a na ye endpoint homeopathy clinic anase ye kidney ye liver problem wo fa ba bi na adwodwo na de fa ne premature ejaculation no a ba ma bi a wo ne wodofo akwakwahia ase wo di ne ho agro ase wo tonte ene ye bra endpoint homeopathy clinic na ye moawo ema ne mema mo pa wo ye endpoint homeopathy clinic wo mo dem fua yare bia infections bi ne wo ho anase bia wo hwa wo fa ba bi na adwodwo kidney problem prostate de ye endpoint homeopathy clinic kuma se ubehu endpoint homeopathy clinic e wo kronoma bohia e na akra hanso so de wo mu ginamu ankasa e wo spintex bebre friend share signboard no huduro na ubusasa wo pe endpoint homeopathy clinic obia e be kire for endpoint e wo 0244 867068 and 0274234321 endpoint homeopathy clinic wo mu dem fua tontonte yenum nsane e fadwen ne e fadwen mpa se na nim se brebi beba ama tontina 74 opa ye ne simple T74 abeye aduru tontina 74 ana T74 asa twe yadwene asina nanom dodo so se de na dodo bua ma nanom enyare basabasa no saa na tontina 74 ana T74 ebo nipadua no ema immune support enti obi onum bie no abrebia ne ho denden tontina 74 yi nso yaye no se nsuo krokro wa kama enti ba bia wonam bia obetimi de wade akọ samene wa ankefi na ekroyi eda no nko na wie ye wa bra mennom T74 se mennom tontina 74 menya hoɔden mennom ne dabia T74 yi eye hahama ene ye de aye na DHC ena aframa na ye kama saa no T74 ahoɔden ni apomuden ko a wokɔ pharmacy ana ba bia to nro bia ubenya tontina 74 yi bia to T74 yi enye ma oba wa fa afuro ana obi a ɔma nufoɔ ana se obi a onya mfie dumienu eto phone 05016289931 and 0246073498 FDA agi adwadie nkratoa yi atom
TV, Emma Aketiapa. Emma Aketiapa ampa yedamase yede kasiyebono ekowie amanone. Arahosemu abetu jase enipa beye enkron ena womo ahwe womo nkwa UPS cargo plane yi ebie nanya akwanhia na ewiemhyen no enya akwanhia no womsi etuye efri airport ho ewo Louisville, Kentucky, US mino emu na eno ena amrado ye wompotem honom ebebo amane en wo se ahyase no na eye omadwene se members ahodo beye miensa bia womka crew no ehono na womso ebia na womka nipa enkron a womo afri mu ewo saa wiemhyen akwanhia no emu Muhammad Ali International Airport ehonom ena plane no etuye na enipa edubaako en wo so aprepre mu odin pa ya yese na nyasem kuma wa brara hosemi esiye enra najo na ewie mu aha video no ena yede atuye Facebook page no eso chese wo hwe nwisie pa ya na enam yemu a na akwakoye arehosem na yekasai abusua beye edunsia en wo mo aba bebo amane se ampa no wo madehye eka nipa na wo maforo saa ewiemhyen no ehune wo mu se enkrata ya amrado no ede baaye no wo mu se enimanimu yi de wo mu hye da hunu ade kropoten ye nam so ema wiemhyen no konya akwanhyan so wo mahyasie eye nhwehwemu se de be ya ebre bi a edi enim no ebia bibi etisi bi no ensensi asananse mu plane crash no ya droso nti we so eni de free US mino emu eba Kasienesi the na Kojojesi Company Limited wokutemu ema Empine Homeopathy Clinic de homeopathy ayaresa no se ye kronoma bohia ana shell signboard nkrade no wode so asene sompa kunafo achede ya afi de nso ba so ankran sompa ye yobie tachimai sompa ono mo yebie sompa sunwane yo sompa nkransa be yo sompa kumase ono mo nso yobie no wokutaye mu ema just bread and pastries. Womo dokono na tin no dokono dede no dokono kutu dokono bam no womo de so yemu 2074 emi booster papa bi okuta yemu anopai se ya mention na mawo na mom afi no waso afidie no a de de ba ye no de na edi mu akotene bi ene se yewura kwamra mitaka no wonne so afọ ohwe apomuden so wo se efiri enne yi amene wo akasa yi kro adokotafo medical doctors womo so resafo beba sade be na ebi be wurawura ba bia na Ghana yenya universal healthcare. Omampeni John Dramani Muhammad Yatsuja said jumedie bi a womo hyase ewo ensawom neduafie 2016 no a womo ntimenwie no wombehye se womo bewie akuafo a wono modomako ewo Afran Plains so se ohia atofo yede wokọ amanone na Kentucky en abeto dwase ewiemuhyen bi akonya akwanhia ama enipa enkron womo ahwere womo nkwa eno enafa 93.1 sompa kumase headquarters babia TV ni tuya na hwada braka ayiko 100.9 soje adamfopa radio France abrochimamu Paris womo fa bi ena sompa 101.1 takwa 103.3 takrade 101.3 doma henkro sompa 98.9 enu sompa sunwane a seke nene dom sabre kro na 106.1 techima sompa brother Philip ane sofuma me otutu atuo nso wo mo toto ade pete 90.7 adwuma wura agede ye adwuma ni nyina anopei saa na wura 101.1 takwa no owa ahene wagede ma ahemfo ho nyina de fe mu sompa anopei sabre kro na www.sompaonline.com ensem no gu ho yura prince ataboaten na dama anopei Facebook no so etwagu kohwebi na wahye ama anuan so anya bi saa na ye kwe nwie Ghana Today ba eno nso gina so na ye nyina ye mo www.sompaonline.com ensem no gu ho wakenkamfo triple man ajapi APAM DADAA anopei mene Esquire Adwoa Asare na ye sorry suye dane ye ho kakra bi na yaje enkrato ye ba Ghana Today ye de beto aso